Ni hindi ya igongona ria kurekereria anake agatagati ka miaka 27 na 35 arika ria Ilmishuki muhiriga-ini wa Loita ruriri-ini rwa Ukabi makiuma kambi-ini iria marathomithagirio maundu ma muturire. Igongona riri rikihumbo riri ni atongoria a Narok hamwe na muingi wa Narok magikinyia ukungwiri-ini uyu. Abunge Gabriel Tongoyo wa Narok ya ithwiro na Ken Aramat wa Narok ya irathiro makioya kanya gaka gukumithia kiama kia Jubilee kiria kiriga kuga ati muthia-ini wa mweri uyu nigikahamurithia aria othe mathurirwo na tigiti wakio no magicoka gugitirika aingi ao aria mathamire kiama-ini kia UDA magitongorio ni munini wa President William Ruto. We have got no business in Jubilee Party, even as the Avlet parties, because it is a party that was hijacked by crooks and it has got no agenda of the common man. Wakisema ya kwamba eti wakora wamesanyana, na tunataka kujibu hao kwa sababu sisi tulihama Jubilee kitambo. Atongoria aya makiuga kiama kia Jubilee nikiaremirwo gucokereria mihirigo yakio na uguo o mathamire tene na matirahahurwo ni kwirwo ni mekuingatwo Jubilee kuona mathamire o ene na guthie UDA. Na waache porojo. Hiyo ni nyumba ambao hakuna mtu ambao anaishi, na hiyo ni nyumba ambao haikaliki. Wakora aliingia nyumba wakatufukuza sisi wote, na sisi tumeachia wakora nyumba, na sisi tumeenda kujenga UDA. Kwa hivyo mkitaka kufurusha mufanye vile mnataka, lakini lazima muone wananchi wanataka nini. Tongoyo ni umwe wa atongoria a Narok aria maranyotera giturwa kia ugavana wa kaunti iyo riri gavana Samuel Ole Tunai ararikiriria itena ria keria wathani ria miaka 10. Murwadi tumeshikilia Tongoyo. Nataka tu nichukue ujumbe moja, kama mnapenda Tongoyo nionyeshe kwa mkono. Tongoyo UDA UDA. Hadini Hainoro TV jitagwo Harun Njoroge wa Maina.